Glazing over, sometimes what we call browsing. Kita browse dia, kita tidak melihat dan kita tidak mendengar secara teliti. Ini menyebabkan barriers of listening. Halangan-halangan kepada listening, salah satu ialah people tend to do browsing, glazing over. Rebuttal tendency mean kalau dia tu minat Liverpool lah tu. Janganlah kamu beritahu dia MU yang paling best, memang tetap Liverpool itu. Dia tetap akan, you will never walk alone. Kalau MU, glory MU lah. Kalau Chelsea apa ya? Blue is the color. Blue is the color? Ya. Oi, bagus dong blue is the color. Kenapa MU tidak pakai red is giant? So, thank you lah. Kita ni gurau-gurau lah. Chelsea. Saya pun minat baca Chelsea zaman Abraham Markovic. Best tu Chelsea. Ada satu players tu nama dia, lupa sudah nama dia. Satu orang tu dia captain England. Dia midfielder. Lampard. Chelsea siapa tu? Lampard, yes. Lampard. Saya suka itu Lampard. Lampard. Kalau Chelsea saya mesti ingat Lampard. One of the greatest players. Kalau Liverpool siapa? Ada Liverpool kat sini? Salah. Saya ingat yang betul salah. Okey, salah tu terbaru lah. Kalau dulu zaman your parent kan, kalau sebut Liverpool tu dia panggil Ian Rush. Salah ni yang sekarang ni. Kalau Newcastle? Alan Shearer. Alan Shearer, very good. Ya, dulu ya, Alan Shearer. Kalau MU, start with letter B. Beckham. Ya, Beckham. Not Ronaldo, Beckham. Kalau MU, Beckham. Kalau Manchester City? Aguero. Ya, betul. One of them is Aguero lah. Tapi Manchester City ni, kalau sekarang ni yang rambut putih tu orang pitas tu, siapa tu? Yang Belgium ni orang pitas. De Bruyne. Ya, De Bruyne. Saya panggil dia orang pitas. Dulu kan, I think 2 years ago dalam Facebook, orang sebutlah Ronaldo orang Tambunan. Kemudian Salah orang Pulau Sebatik, macam tu bah. Jadi si De Bruyne ni dia panggil orang pitas. Itu ada tu. I think 3 years ago di Facebook. Dan ia menjadi satu gurauan usikan yang orang ingat sampai sekarang. So I still remember. De Bruyne ni orang pitas. Ronaldo ni orang sempurna kali bilang, lebih kurang begitu. Asal usul dia. Itu masa mula-mula Malaysia cuba menarik pemain-pemain yang ada nenek moyang dia betul. Jadi orang bilang kenapa tidak ambil si De Bruyne? Ini dia orang pitas bah, orang bilang. Betul. Ya, so jangan kamu serius kalau ada air minum asin. Rebuttal tendency kalau itulah. Information overload kalau terlalu banyak assignment di kepala kamu, apa yang doktor check ni? Balik-balik upload forum, balik-balik minta assignment. Belum lagi kamu masuk kelas lecturer lain. Jadi kamu ada information overload. Communication ini menyebabkan stres. Jadi akhirnya kita akan tidak memberi respon. Remember, these are barriers of listening. Glazing over bila kita browsing, rebuttal itu barrier sudah. Information overload, barrier sudah. Lagi apa? Close-mindedness, ya. Close-mindedness ni tidak berpikiran terbuka pun susah kita mau communicate. Competitive interrupting, saya rasa Manchester United akan jadi juara. Liverpool pun cakap itu, dan itu competitive interrupting.